razgovaramo sa Zmagom Jelinčićem, političkim analitičarem koji nam dolazi iz Slovenije. Kako vidite ovu akciju Izraela tu sa oko 50 plovila i sa preko 500 aktivista, među kojima je klimatska aktivistkinja Greta Thunberg? Pa vidite, kad neko dođe da u stvari napadne tvoju državu, jasno da se braniš. I ja to potpuno razumem. Svaka zemlja bi trebala ovako da napravi, jer ako se ulazi u neku zemlju sa namjerom da napraviš neke nemire ili tako nešto, to treba da se braniš. Jer došli su podaci, izašli su podaci da iza te sumut flotile stoji Hamas. I čak su bile fotografije ove Grete sa nekim visokim dužnosnicima Hamasa kako razgovaraju, šta bi tu napravili i da se napravi ta flotila Sumut. Ja mislim da ovih 497 učesnika iz 46 zemalja, to su pokupljeni ljudi koji su na jednoj strani članovi Antife, na drugoj strani su izuzetno jaki propalestinski neki, ne baš neki, šta je da kažem, ne baš dužnosnici, nego simpatizeri. I to ne vodi nikuda. To neće dovesti do mira. Nikako. Trump i Netanjahu su napisali 20 tačaka ovog mirovnog sporazuma, a Hamas to odbacuje. Odbacio je zbog toga jer hoće da zadrži vitalni ulog i vitalnu ulogu u tim ne samo pregovorima, nek i u ovim vojnim akcijama. Hamas, po mome, se neće povući. A sa druge strane, ni Izrael se neće povući. A problem Bliskog istoka je to da se u tim regionima, kao još i u dva druga, na primjer u Karpatskoj regiji i u Balkanskoj regiji, ovi stanovnici i ovi narodi stalno jedan sa drugim bockaju, se učavaju i bore se i tako to. Zato sa strane ulaziti i tražiti rješenje, to je u stvari nemoguće. To moraju ljudi iz onog regiona sami među sebe da sednu i da se dogovore. Ali i to dogovaranje nije moguće jer je suviše uticaja s jedne, s druge, s treće strane. Akcija izraelske vojske je bila bezbedna, dok Ministarstvo spoljnih poslova je objavilo na platformi X, upravo onaj snimak koji smo vidjeli, da izraelski vojnik predaje švedskoj aktivistkinji Greti Thunberg njene stvari nakon što je zadržano. Pa jasna stvar, oni neće konfiscirati stvari koje su njezine. To će joj dati, sprovest će je negde neko ozbiljno mjesto, ispitat će je i onda će je slati van zemlje sa zabranom ulaska u Izrael. A ona u stvari već ima zabranu ulaska u Izrael, tako da je u stvari tu kršenje integriteta zemlje i to ne bi smjela da napravi. I to već drugi put. I već drugi put. Ja ne znam, verovatno će je nešto i kazniti, ne samo sa izbacivanjem iz Izraela, nego će dobiti možda je neku kaznu da odsedi godinu, dve, tri u nekom izraelskom zatvoru ili u kibucu. Bili su zaplenili jahtu? Pa jahta jasno da se zapleni. To je obična stvar. Kad ti uđeš u neku stranu zemlju, kad kršiš ovaj obalni pojas i kad uđeš u teritoriju države ilegalno, onda jasna stvar, to je zaplemba. To je isto kao da je neko kolima dođe u Srbiju, probije blokadu na granici, jasno, zaplemba. Evo, baš gledamo i uživo snimke kako je to sve izgledalo i šta se dešavalo. Također, bilo je 11 aktivista bez prolivene kapi krvi. Bili su im nudili i vodu i pomoć i sve. Vrlo blago, vrlo blago. Izuzetno blago, jer ja bih očekivao oštrije reakcije, jer ipak Izrael čuva svoju državu, svoju zemlju i ne dozvoljava takve stvari. A kako komentarišete sad i brojnost brodova i mnogo drugačije? To je iza toga stoji novac. Rekao sam već da su objavljene fotografije i snimci dogovaranja između ove Grete i Hamasovih pripadnika. Znači, iza toga stoji izuzetno velika lova. Kad pogledamo, ovi glavni voditelji Hamasa žive na zapadu, a imaju love kao neki ruski oligarhi, pa možda čak i više. I nije im teško dati neku lovu da se to napravi. A u Europi ima puno nekih ljudi koji ne znaju šta će sami sa sobom, pa im dobro dođe da nešto ovako naprave i onda
pod kapom nekog humanitarnog muvanja. A kako komentarišete ovu provokaciju s obzirom i na datum na koji se desilo? Pa Jom Kipur je sad veliki praznik židovski i tako to je sve dogovoreno da dođe baš u ono pravo vreme. Vjerovatno su ovi iz ove flotilje računali da će doći do eskalacije nasilja. I također i od godišnjice napada Hamasa. Tako. I to se nije desilo. Sad ne znaju šta jer su u stvari oni nisu uhvaćeni, nego su primljeni. Dobro, hoće ih slati i vratiti u Europu ili bilo gdje, ne znam šta, ali ništa strašno, nisu ih ubili, nisu ih pretukli ili tako nešto, nego nudili su im vodu, hranu i tako dalje. To znači, ova akcija pala je u vodu skroz, nema nikakve vajde od toga. A da li mislite da su sad preko civilnog sektora pokušali da urade ono što nisu uspjeli preko vojnog? Ja sam 100% da je to pokušaj jer vojni uspjeh je nemoguć. Hamas ne može da pobedi. Netanjahu je rekao da treba da se izbriše Hamas i Trump je isto rekao da će to da napravi. A sad kad nije moglo na tom radnom polju, onda pokušavamo sa nekim takozvanim humanitarnim akcijama. Ali teško je reći da je to neka humanitarna akcija i da se tu neko bore za neka dobra. Teško, to je sve lova. A i da jeste, zašto su odbili onda i zahtev Izraela da se njihova humanitarna pomoć za Gazu dopremi preko određenih luka, ne znam, kao što je bilo na Kipru, Vatikanu, Aškelonu? Pa u Izraelu već ima ogromne količine hrane i svega za ove ljude u Gazi. Ali vidio sam snimke kako to Hamas ne dozvoljava da se to deli ljudima. Ili vidio sam jedan divan snimak kako jedan Hamasovac natoči vodu i da nekom malom klincu i ovaj klinac nosi 100 metara na stranu i kad izađu iz polja kamere, ovaj Hamasovac uzne onom dečku vodu i vraća je tamo gdje su je natočili. Tako da to je igra i jednih i drugih i svi pokušavaju da sebi napravi neku korist. Također italijanska premijerka Giorgia Meloni tražila od flotile da se zaustavi pred crvenom zonom. Također, zbog rizika ka Gazi, kako se ne bi osujetio američki mirovni predlog za okončanje rata u Gazi? Da li to upozorava italijanska premijerka Giorgia Meloni? Pa, italijanske lađe ne smiju da uđu u teritorijalno morje Izraela. To bi bio direktan napad i kršenje svih međunarodnih propisa. Znači, Italijani su mogli da dođu do one granice, do one crte, a onda je flotilija išla dalje. A flotiliju su onda prihvatili i uhvatili. Tako da iz toga neće biti ništa. Ja ne razumem zašto je italijanska mornarica i španjolska mornarica, zašto su uopšte išli uz ovu flotiliju. Jer u tom primjeru najbolje bi bilo da se to ostavi na miru i nek se ljudi na tom regionu sami dogovore. Jer neće se dogovoriti i ne dogovarati sa nikim drugim osim jedan sa drugim. A jedan sa drugim to su već stoljeća nekih razmjerenih guranja tamo, vamo, streljanja, ubijanja, klanja i tako dalje. Znači, to su prostori gdje normalne države nek stanu na stranu i nek pričekaju što će se desiti. To je najbolje u tom momentu. Kakvo je vaše mišljenje? Pa ja mislim da će Netanjahu izravnati Gazu sa lica zemlje? Sa zemljom. I da će Hamas izaći iz Gaze koliko je još ustao i ako ne bude uspio da ima neka uporišta unutar Gaze, makar srušene, oni će se povući u okolne zemlje i iz okolnih zemalja će vraćati neke udarce prema Izraelu. Mislite da se neće smiriti? Ne, neće se smiriti. A iza toga stoji pitanje šta će biti sa Turskom, jer ovi Gulenovi na izborima ne zna se da li će oni pobediti ili će ostati ovaj sadašnji premijer, jer onda dalje idemo još prema Iranu, jer Amerika ne zna šta će ona ne može samo da ostane u Gazi, nego će to iskoristiti
da ide dalje preko Jemena pa na Iran, a to je Crno more. To je sistem Amerikanaca koji će da pritišće na Rusku federaciju, a možda će se desiti to da će na području Gaze stvoriti neku novu Ukrajinu i tako nešto. Znači nema stajanja. Nema. Još ćemo čitati takve i još gore izveštaje, a ljudi su kao potrošna roba, nažalost. Baš veliki broj ljudi je poginuo u Gazi. Je, ogroman. Ali, I dece. Ali to je ono da kod njih deca u stvari ne valjaju mnogo. Ja sam razgovarao sa nekim... Ne znače im mnogo? Ne. Meni je rekao par dana unazad razgovarao sam s nekim Arapima i rekli su, Zmago, ti ne razumeš. Kod nas, ako dete umre na bojištu, on ide direktno gore kod Allaha, jer je to kao neka žrtva. A porodica to prima kao, to je bol, ali ipak i spas za dete i za sve. I napravit ćemo novo. To je onaj sistem. Zbog toga oni imaju oko 5, 6, 7 dece i to njima baš ne znači toliko. Nešto drugo je kod Židova, jer on ima jedno dete ili dvoje dece, pa kad umre jedno dete, to je sasvim drugo. A da ova područja rade na tome da sa viškom populacije preuzmu pozicije. I to je ono, zbog toga se dosta puta dešava da guraju malu decu unapred, pa ako ih ubiju ih. Nažalost. Surovo. Jako surovo. A kako vidite reakciju Turske i militantne organizacije Hamas da je izraelsko presretanje flotile Sumut optužujući Izrael akt terorizma i kršenje međunarodnog prava? To ne može biti akt terorizma jer nisu Izraelci ušli u neku tuđu teritoriju, nego su ova flotila Sumut ušla u izraelsku teritoriju. Znači to nije kršenje akta, nego je to odbrana pred kršenjem akta. A kako vidite da se oslobađa rečnik kojem se Izraelu nameće akt terorizma dok su mnogi svetski lideri odbacili da se radi o terorističkom napadu Hamasa? Također, BBC je izbjegao da Hamas nazove teroristima, a bilo je dosta organizacija koje su reagovale neobično tiho ili su čak slavile pokolj kao više odbora demokratskih socijalista Amerike, odnosno delovanje. U čemu je tu tajna? Da, Amerika hoće da stalno nekako podupire ove terorističke varijante. Zapadna, ova demokratska Amerika. Ovo su, ne znam kakvi ljudi su to, ali njima se sviđa da je što više ubijenih, mrtvih i tako dalje. A iza toga sve stoji ova kompanija Soros i oko njega. Ovi Bloombergi i tako, pa i BlackRock firma i tako to. Njima je to nekako sviđa im se. Jer Soros je već jednom rekao da njemu je cilj da uništi belu rasu. Ja ga ne razumijem zašto. Rekao, a u prvom redu treba da uništimo Slavene. Jer to mu je boljak Slaveni. A bela rasa je za njega ne znam zašto. I da napravi neki multikulti varijantu sveta gdje će crnci doći na prvo mjesto. I vidimo šta je u Engleskoj. U Engleskoj je strašno. Jedino je Trump imao, da se kaže, muda, da kaže onom gradonačelniku Londona da je budala. Pa je budala. Na delu. Ma tako je, strašna budala. A onda kad pogledamo, stavili su u Engleskoj na poziciju ministarke unutarnjih poslova, stavili su jednu ženu koja je islamistika, muslimanka, sa ovim. Odorom. Da. I onda nije prisegla na Bibliji, nego na Kuranu. Kako je to moguće u Engleskoj? Pa Engleska nikad nije bila islamistična muslimanska zemlja, ali polako dolazi. U Birminghamu je gradonačelnik koji ne ume da govori engleski. Ne zna engleski. On je gradonačelnik. Zbog čega? Jer je toliko ovih doseljenika da su dali toliko glasova da je kao demokratski izabran. Ne znam da li je to demokracija. To nije u prvom redu, to je prepuštanje sopstvene države, sopstvene domovine u ruke tuđincima. A ovi tuđinci znamo
kako će oni odragovati. Oni se sećaju šta su Englezi radili u kolonijama i rekli su, sad će da vratimo. Ne zaboravljaju? Ne. A brzo se šire? Izuzetno, prebrzo. Čuvajte Srbiju. Da li smatrate da se šire jako brzo i neprimetno? Znate kako, ulazak ovih migranata, to je orkestriran. Nije to da slučajno dolaze, jer dolaze ljudi koji su mladi 25 do 35 godina, bez žena, bez dece. Znači šta je to? To su vojnici koji će stvoriti ćelije koje će početi da rade u ono određeno vreme kad se im kaže sad udari. I ovi povremene eskalacije nasilja, streljanja, ubijanja nožem, sad je bilo u Manchesteru opet klanje. Vidjeli smo prilog malo pre, da. Znači to se dešava jer neki ne umeju da čekaju. Ali one spavajuće ćelije udarit će kada dobiju komandu. I ako se Europa ne opameti, a to je teško, zapadna Europa nema više pametne, nema više zdrave pameti. To su idiot do idiota. I kad pogledamo oni koji vode Europsku uniju, pa daj Bože, da li može nešto gore? Ne može. I to je ono što ćemo plaćati i to je gadno ćemo plaćati. Posljedice tek slede. Da, slede tek. Znamo i za aktivnu ulogu u propalestinskom aktivizmu fakulteta u Sjedinjenim državama. Predsjednik Trump sada pokreće veliku istragu o antisemitizmu na univerzitetu u Nevadi, posle Harvarda i drugih. Kako vi to komentarišete? Pravilno. Sad je krajnje vreme da Trump to napravi. Jer ove propalestinske organizacije, to je strašno nešto. I islam već se uvukao i u donji i u gornji dom u Americi. Imamo tamo već neke senatorke koji govore da šta nju briga američke zakonodavstvo kad ona treba da usvaja samo islam i samo Kuran. To je nemoguće. Jer Amerika ima ustav. I ti treba da si uz ustav, a ne protiv ustava. Ali američke demokrate, njima se sviđa. Njih baš briga za celu državu, samo da oni dobro žive. I to se dešavalo. Pa pogledajte šta je sve. Sad izlazi polako iz onih donjih ladica, kakve svinjarije su se dešavale za vrijeme i Obame i ovih Bajdena i tako to. Zašto levičarski aktivisti koji već decenijama smatraju da greške jedne jevrejske države na svetu zavređuju veću osudu nego slične ili veće greške koje druge države čine, pa i kad su u pitanju zločini Hamasa? Pa to su... Ja mislim da iza toga stoji i novac. Jer kako se kaže, gdje burgija ne može, novac može. To je ono. Para vrti gdje burgija neće. Tako, da. To je to. 100% je tu lova i to velika lova. A ko dobija tu lovu? Pa dobio je ove NVO, nevladine organizacije, i u Sloveniji, pa i u Srbiji. Nemojte da mislite da tu ne dobijaju. Dobijaju mnogo više nego u Sloveniji. Dobro, jest što smo manji, ali možda vi više volite lovu nego naši. Malo ste skromniji, jel? Ja, tako da, ove nevladine organizacije, ja bi to zabranio. Jednostavno, kažeš, nema više ulaska love sa strane za nevladine organizacije. I još se čovjek pita kako je moguće da nevladine organizacije dobijaju novac i od vlade. I tu je veliko pitanje, jer to bi trebalo da se iščisti. A kako komentarišete ovaj najnoviji talas priznavanja Palestine od strane zapadnih zemalja? Da li to negdje daje vetar u leđa Hamasu? To je vetar u leđa i to je glupost. Vidite, Macron je rekao da njemu nije teško da primi 1 milion Palestinaca. On ima već problem sa svojim narodom. Da, sa crncima i sa Arapima. Jer što je problem? Jer je de Gaulle tada odredio da svaka frankofonska država ima pravo da uzme francuski pasoš i državljanstvo. Tako da u Francuskoj nemaš ti Francuza. Svi su Francuzi, makar su crni. Ne znam. Oni u Parizu čak možda ima i više crnaca. Ima ih više nego normalnih. I... Bili. Da. I to sad Francuska toliko.
Pa onda će Nemci da uzmu. Moraju jer imaju ovu socijalističku vlast sa onim gospodinom koga djeda je bio nacistički oficir. Pa onda imamo Brisel koji to gura dalje i pod komandom gospođe van der Leyenove, čiji deda isto je bio nešto tamo kod onog, da kažem, Hitlera i tako to. I evo, i šta im je? Samo da skupe lovu, da uzme lovu i da proguraju da bude što gore u Europskoj uniji. Ja se samo stavim ovu kocku na Rusku federaciju. To je jedini spas za Europu, za zapadnu Europu. Jer ovu Ukrajinu treba da se zatvori, da se iščisti. Rusi trebaju da idu još da uzmu ovu Odesu, gdje su sad neke poplave strašne, ne? Da uzmu Odesu, da zatvore kompletan krug uz ovo Crno more, pa da vidimo. I dobro, ali sa druge strane, Amerikanci u Konstanci, u Rumuniji, prave najveću američku bazu. Znači, hoće, ne toliko Amerika, kao Evropska unija da gura da bude još rata. Jer svaki rat nekome donosi užasno veliku lovu. Tako. Amerikanci su sad pametni. Sad oni ne daju više Ukrajini, nego prodaju oružje Europi, a Europa to daje. A mi smo isto članica Europske unije, Slovenci, mi treba da dajemo lovu za to da potičemo rat. Ne znam kako je moguće da ljudi u ove komisije u Briselu, kako mogu oni da jednostavno gledaju kad se ubija strašno mnogo ljudi. Naprimjer, sad sam dobio podatke da su... Možda gledaju kao Palestinci. Možda, da. Jer to umiru, Ukrajinci umiru po svake sedmice, po 1000 isti narod. A to je ono, ne? Slavene, nek se spore međusobno i nek... Zavadi pa vladi. Baš tako. U čemu je razlika između prava Hamasa na odbranu Palestine i zločina Hamasa? Ja mislim da je to teško reći da imaju pravo na odbranu. Jer Hamas je organizacija. To nisu Palestinci, to je organizacija. Znači, unutar Palestine. Unutar. Ne može organizacija da stavi sebe iznad naroda. To ne može. Znači, to ne ide uz definiciju pravnih dejstava. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi sada idemo na reklame.